Fasma. Prophet PFP Mutsweni Kimona Go Swako. The number ma? 12 850 Go Swako Street, Chris Hani. Alright. Ke Swako ba itse ona ke Chris Hani, jo ke ntotse ya mamela here go Tswako ankgonwa Ntate Moporo. Now this is the mother of Ntate Moporo. Umama ka ba bomporo lo kukubo la. This is I'm on a journey of resurrection. You must know where you're coming from. You must know your roots. The whole of Tswako, they know this home. Yahaskat. That what they in Isaac Sikat. Musadu Hainele Dokaskat. Dorcas. Meumfundis was a Luther. He was a Lutheran church priest. Poverty, Uboto, falling apart, has been the reign of the day in this family. So I'm here to bring transformation, to bring change. Abantu abayaziyo le ndawo how riskanti babona ntwe enyatse ham twesinamveli. But in Jesus there is life. Ke batla ho bua le lona because Rona re holetse mkhukhung wa 2 by 3 meter square meter. This house was better than our background. This was higher than us. Dumela kren. Ba dumedi saying hello. 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 I'm alive. I'm alive. Yapila. Yapela. Yeah. Mewaka nere toetsa Thanksgiving. Lo mema the relative selling interested or mewaka what's amai, she's going home. My mother was hit by stroke, dementia. Wile awa wapuga. She broke her legs. She's from a situation la mega smosha. Kore I tsenya everything ehlamo asai utlwe. But God, at the age of 92, I am sure. 4 weeks back, but we fought. Now, hakita kitoba mema. Katola situation a bad. Yali futo. Grenwa mono ling pilang gima. Kiba sinis. Ana matem. Wala matem. Matem bike neli mam hoy. Nigere auswahan. Ole auswahan.
o fila jwang krena ha o tlile heno at the age of 96? Hey. Magnetic. I saw them fit like my just how. Come on, how. Magnetic. Wa bona background, wa hopola background ya go tswa go re jwang. Pilo ba Mangwane Mathemba, pilo ba Malume Justice. Nele mahlomo. No. Yeah. Yeah. How smart city so man? Again. Legal. Thing. I'm happy for utlile my sister. Wena o eng mo o eng Haskat? Ke sefogolo. Tlogo. Ke ngwana Mathemba. Ke sefogolo sa Dorcas. Ke holo sa Dorcas Skat. O fila jwang ka jeno ha ke tlile monana? Re tlile mo. Ke phela ke moya ka o thabile. Ebile ka ndima ka o fa matla gore o khutlise re be le bophelo re tshwane le batho ba bang. Go fela ntho e re leng ho yona. Lefifi le re ditse mo lona. Lefifi le leng mo keng ho etsahalang? Ke mathata fela. Ho ngata. Re kene ra nwa, re kene a gona dikutlwano, a gona tswelopele. Gore Mangwane o na inwela, Malume Justice o na inwela, le wena no inwela o groover, bana ba latetse ntho eo kaofela. Re kene ba botlhe. How old are you now, my sister? 70. Ausi wa ka o na le 70 years. Ha ke jwetsa mme mamkholo wa hao hore o na le ha hao, o na le monna a re a ska believe. Ke maketse fela. O ka yena monna. O tlhokofetse. Nere maybe I don't 1923. O na le 3 years monna ya tlhokofetse mara o ile a qetelana le monna. O ile a qetelana le monna. O tlhokahetsana le ka 1923. O na le 3 years a tlhokofetse. Wa bona le yona ntho e ke ntho e kgolo o smarty. No sena motho ona nana re ka nyalwa. Mara o nyetswe. Wa ba le motse. Now, ona le ntho re bitsang gore ke lefutso. Ona le ntho re bitsang gore ke lefutso. Bona bana ba tlonkwane bana. O mana bitso. Modiri Dorcas Sekati. Eno re letswe ka Dorcas. Koko. Life we phelang we bona le jwang. A re phele bela ka batho ba bangwe different. Ka nne re itswa ra go ba le ba papipo ga ba gano bona go phela bjang but rona a gona tolo ka a re phele bela ka ba normal. Le batho ba re tsere serious. Ka one vele ke lepe re phelang. Nka se blame mang nna ke di blame nna so re patse tshitse ke tshintse nna batho ba mo ha ba utlwa sene me Skati ba re se na Skati pila ke batho ba go tegile ba ga mara mo gae itswile re out ene ke di roots tsa Skati e khethile
ene isinyile ho mama lona athola monno right wa tseba ntate mogolo rangwano na mofa salary kaofela e nnwa furniture eleng ka montlong ka is the same furniture ina le motse ka furniture leng I can see like it's we totally anything current Ona le 70 years we totally mo granny furniture eleng montlong mo ina nna kwe kae furniture I can't say them. lwena inene ntengo lemnyana kore me wa ka lena o ithotse le teng furniture ena ina le more than 90 years how na toilet harabana ba habo mme wa ka there is a lot tseding ditlolo ke jwala manyalo ha wa loke dintlo di apoka ha ona kutlwano there's no peace or ba ile batho ba re wena le mporo ba re wetsala bareng bareng por ai ntwene e bolela na ba re twa mpo go thusa batho ma go pala go thusa mokwabo na ka bo ka ga ba ke le gona if batla thuso tshotse ke ye ko ena okay go kere ke if ke batla go thusa ba go thusega because le na mpo gona le tsa gae na di big problem tsa gae so le na le go na ga impo batla thuso no tshotse go bona re melle re tle ko wena o re tle go kere ke bana go tshwona na go no se be ready ge so tswana mthwaso ro thwase wetsaitse go thwasa go tjore also akana le go tswa mme ya dikerekeng so ba mtlhatlho ba re tsotse nna ke tsamaye go thwasa go lotsa bona di be right ke tsamile byalo wa thwasa ka tsotse magana ka fetsa azanga fetsa ke tsamile ka thusa go bushi ke tse 4 months ka boya nna go tlhophala temgolo ka boya go tla mo gae ba ga ke tsamaye gape ka ya go Madonna ka thusa go malome le go tla tsanga fetsa ka tsamaye go ya gaga aka bya pila ke tsamaye my daughter wena o reng ka ntse tsa halang yona ibuhlungu into ezakala la because isihlanganela sonke ezabantwana izukulu zala because umama isukulu that futhi nesizukulwane la akekho impilo kumama sisabantwana si8 so i8 I think i2 eshone sisele si6 so i6 akekho sebenzayo so i6 siyahlupheka like i2 limele sibize straight into siyahlupheka yakuma kuzoba nempuphu hluleka ukuthi ngiyekhe ngicela ngiphe impuphu because nama nginako naye akanako abantwana bethu bafundile uNkulunkulu amuhla abantwana bethu bafundile bafike ngo matric but abasebenzi
bayazama ukufaka ama-CV abasebenzi abangani babo bayasebenza uyambona umngani ahamba ayosebenza azama umntwana abuye like abacashwa ababizwa ndawo so kuvalekile ngaphansi kwalesibongo sikasikhathi akekho right obiza ngalesibongo lesi akekho right so emasibona babumporo mina inhliziyo nami ngajabula akubona ungena nje etheme ekhaya umoya wami wajabula ngingafila ukuthi imithandazo yami seyivulekile because ngaso sonke isikhathi ngicela into eyi-1 uNkulunkulu ukube makuyizono zabazali bethu sicela usixolele thina asaziniksi thina sicela usixolele ngiyafuna mina ukulungisa lento and ngamandla wami ngiyafuna ukuma la ngemoto nami ngene la ngithi mama mina ngiyikaphi indlu yakini ngiyoyakha ngifuna ukulungisa le ndlu ibe into engiyifunayo mina but akulungi so ngicela sikhanyisele uNkulunkulu even mongasiyimi akungumntanami mongasiyimi akungumntanami akubumntana kaMdiri akubumntana kaMathu kade makatho akasikhanyisele mina ngibona ukukhanya kuza angazi ukubona wena ngingajabula mina ukwazi isikhathi eside muze ethema size stadium but singazani ngingazi umama asho ukuthi hayi bhuti wami loyi but mina khona ukuza eduze nawe because umuza noma ngisethema mawungazi ukuthi kumalume wakho ngalezi zwe after mara still wangakwazi ukungapro ningakhona ukusondela eduze kwakho ningakhona ngifuna so ukuthi isimo nokuthi mozothi ubamba lela gate ongale wena ongale ku stadium ocela ubamba isgate aye ubani wena so ama bodyguard wakho was strict to us so I always sing it to go my home ngilanga ngicela ungena nawe athi hayi ngona mathi sokuhlela mina so ngokunzima ukuthi ngene ngoba umangani mahome na megayithola ichance ahlala lapha eVIP because no mama ukhe wangena naye go my home was like hayibo yeah bakhe seze stadium no mama hamba la go my home umlando mama bangena bayaphakathi so mina manje ngiyalandela kana nemahawu salamu so I was like always ngali angikhona ukuza close to wena and mina always ngihlala ngithi ngizokutshela ya sometimes izinto asinonkulunkulu bathi sometimes umthethisi I know ukuthi unenkinga zakho but mhlambe ukutshela kwami ukuthi yazi ngiunderstand unenkinga zakho but siyalidinga usizo phela mina nami nakusekhaya as nawo kugini angisho sonke sikhuluma into nami khabo mama now same thing khabo mamako so mina into engihlala ngicela ukuthi akukhanyele yabona akakhanyela sonke sikhanyele mina ngiyezwa enhlizweni nami ukuthi kwakhanya la ekhaya sonke sikhanyele ngilanga sothi ngokuso but bheka manje mina ngiyayikholwa into lezo yenzeka yabona ukhuluma enye into la nakathi makungakhanya la sonke nami ngumzukulu kaSikhathi ene family yakithi menyatseka kakhulu mamami no mama Themba they were nothing here they were undermined le rona ukopane di family ba botsa hore o kaya buti wago o ntsa dagwa o kaya ntatago my father na megaphuza dakwa first born yasekhaya dakwa ridula mkhukhung really 7 mewa greni unabatlofa ntodi ntwe ntodi arai ngasihlogele monaka le bana baka because there were conditions hayi yo Mathemba koko ukutsa skadulam ayakho madona ana koko skatu patezuka Wamaduna wayesapatelwa mo kaba nokusinadini nokusathekwa le bana ba hae they couldn't fix this house. You're watching me now on a situation le atwasa ha le qeti o bona le ona jalo tswa moya le atwasa akutwaseki akusebenzeki anyone who rises up uyaphahlazeka beka nami ngirisile ngalwa
nangiphakame eSouth Africa yonke lwanami amaroots wala hore nna ke lwantshetswa ntho e one ka mo Paul ke jealous ya hore a never fitwe ke motho rada ku embrace umfundiso ovela eNigeria, eGhana, eZimbabwe, not Paul. Gelwile. Namhlanje I'm the most famous in the family. Nginqobe izinto eziningi. If God helped me, he will help you. Kibanta muntu. Ausman cities. Ba tlo ba right ka nako ya bona. Motho o tlamehileng a meka motho ko wena ke nna ke mamogolo ba bang bana ba skat ba right batho ba skat ke di rutege ke batho ba ene ba leng ko dimo ba shebela ba fatshe ba bang fatshe gore every family kuna ma groups kuna di class na ke na class I'm here. Hobane ke na le bana, ke na le ditloholo, ke bona ke latelwa ke ditshila. Le a tseba hore ba bang ba tseba hore no tlamehile be nna ke thwasitse. Ene motho e leng atla ho nna ka taba tseo. I was a born spiritist. A fihle ntate mola buele nna mpontshe dinto ne ra ke itshwara hlo ke na le hlo e bohloko ke bona ke bitsa bontate mo mo ka re motho o morning the one mo describe ka teng ke ntate wa ka le dlozi lena la skat wa thwasiwa ha o qetwe and ha itumelle hore batho ba be le matlo le dintlo tsa bona ayivumeli ukuthi babe nezindlu nabaphumelele ha batlile ha idumela hore hara family ho be le peace ho be le unity hona le di divisions o mong lo mong o batla o mfuna ukuphatha omunye o batla o tshwara omunye o mong lo mong o batla o controller ana o batla ona o batla control Ronaldo tlolo tsa skati tse leng very successful but this house ha ona motho e batlang le koko le yena ha patelwang ke tla le jwetsa why ona le khodu modumo ene ba reng ba atlehile ha tlo shwa motho kelelo a sebetse batho ba shwang ba tliswa mo koko tsibile wine baleha mo unatla kontodi wa hopola greni mme wa ha o natla le ko wena koko Dorcas Kado wa hopola natla le ko wena ona re abatla o dula ko wena o le kara poverty atle mkhukhung a tlo robala mo
Sinabantu abadala abahambile bayenza ama-covenants. Bafuna amandla, bafuna izibusiso. We have our elderly parents, wawutlose, batsamayile bayobatla matla. Bayobatla mahlohonolo diplekeng. Dintho tseo tsa nka maphelo a bona tsa senya ko morao. Ene bana ba hlahang ha ba tsebe le hore ho etsahaetseng. Wawutlose, Mamela. ha ba tsebe, bona ba bona dintho. Hona le family le hlotshwa ke jwala, ba bang ke malwetse, ba bang ba shwa ka ho bolawa, ba ya bolawa. They are being unalived. Ba bang ke di accident, ba bang e ba di boto, ba bang ba rata ditshila, bathanda nje intsila, abazwani nogeza. Rena le batho ba ileng hore ba bang they don't want God. Na le family engwe they can do anything, they don't want God. Qetellong ha moya ha o tlo tswa o tlo ya kae? Dumela. Wena ke a utlwa, wena ho etsahalang? Now, as I say, na aus ke leetong la hore ke tjhentjhe bophelo ba ka, ke dile le di-roots tsa mo ke tswang teng, ke collecte dintho tse Satana di utswitseng. Ntate wa ka before a nyala le Mentodi ne le businessman, na atlehile, na kenya dikatiba tsele bona ne ke rata mporo, ke kenya katiba mo le re ke di-tops, ya tops, a kenya di-bow tie tsena, o a kenya bow tie ka je. Wa hopola kreno re ntate hana o nyala o na le motle jwang, a le successful jwang. Wa hopola Ya hopola. a le hot, o shwela le jwang, o hlokahetsa le jwang, o bolaetswe strateng e le letlhapelwa. Wa hopola granny nako le ko thwathwa ntwela le Islamo se no bua ka yona, motho o le neng apere dintho tse tabohileng, leandra setso, dintho tse tabohileng, monyako buleha, o khilwe ntho e bule monyako e nke tjhelete. Wa se hopola story se no mpolela so mpole a o se bue hapo no etsalang, o hopola eng ka yona? No bule kharanya. Le bule khela ke. O ba ikela gape. O shebile jala o tsosa batho, ha no ba tsosa no etsalang? Na ba sa utlwe gore ke khwele e khweleza. Motho o na apere jwana le jwang, Ala ma tabo. Ale ma tabo. anka tjhelete. O na etsang krena fihla? O na etsang ha fihla? Una tsaka festival ya kamona. Asa thala a etsa. Hey.
So motho o a o smatsidiso no a o etse wena taba eo. Ha ke itse ke qale ho tswa ka wena mabona. Nna ke utlile ka mme wa ka ke sa le monyane. Ha ke ba bua ha ke itse totally. A ke re bothata mangwane mathemba ona inwela. Wa bona? Totse ngata na sa dikane. So wa mbona motho o wa madabu a kena bule monyako o ipulehele. The door will just open and lock itself. A fitla ba tawe ba robala anke tšhelete a tsamaye na bonwa ke yena fela. Ho etsalang ka tšhelete ya lona ka jeno? Hai dule ya tsamaya. Hai dule go pitla le wana go robala e sale. A itshwane le taba ye mamogolo wa a e buang. Tshwana le wana. Ka neta e dule tšhelete. Ka nako e nngwe nyala mosadi ha o tsebe ntho tsa bo mosadi o. You marry a man you don't know izinto za lobo ndoda leyo. Ho paka dikoloi tse ntle tse le di bonang di tletse mo ka lefu. Ha ona motho ba tlang go ja dijo tsa mo. Koko tlhokofetse ke le ngwana nna. I'm sure Nick na le about 6-7 years. It's more than 50 years. Imoto ziyachayisa, imoto ziyalahleka, imali ziyalahleka. Because of izinto zasemva. Ingane zitshintsha amadoda, zitshintsha abafazi. Bona bana balona ho tletse. Una le bana ba kae? 5. Una le bana ba kae? Ole mongwe na le bana ba kae? By 4. Una le ba kae? By 2. Ole mongwe na heno na le bana ba kae? By 4. Ole mnyane? Ai, na di 2. Ong lamang na di 4. O re ke tlhokofetse. Yeah. Ya na di 4. Bona ho tlala bana fela. Ba bang ke ba Limpopo, ba bang ke ba Maputo, ba bang ke ba ka Zimbabwe, Zambia, Limpopo. Ke all nations. And ba nantse ba ata fela ba ata ba apara jwang. Hai gantle because ke tlhophego. Gore they are dirty, they are poor. Just like ntlo ya habo ko ba bona bonkgono ba bona. Abu donki sena Ana ngwana. ana ngwana o tsamaile le jwalo a tlhokofala bosiu a latwa mtshiare. Uyabona nje ukuthi abantu abahlala lapho bafe baphila. I wanted to use the bathroom. I had to ke mo sfateng mole. Ke bone dipampiri tse kana ka rai. Ke bona ne ke fitla mo di neighbor tsa mo ba tswa ba bina ba le kwale and wa ba bona hore ke batho ba decent. No one want to associate with this house. Kore ha ba bona ntwena ba bona di botho ba bona low life, but God doesn't see that. Ho modimo
houseboat. Le bana ke di drugs. Now, Nalwena House, we are going to stand. We are going to change this house. We are going to fight the generational curses. I'm here. I want this public because Kimochenia resurrection, Kimochenia exodus. Banaba Israeli ba ile ba tswa ka haru Egypt. That's exodus. Baya to the promised land ya Canaan. You are getting out of Egypt. You are going to the promised land. And Jesus is going to take you there. And a granny will not die, Rekopa Mudimo, until we see something. Wa hopola granny hona le ntho mo sa tsebeng le bitleng la ntate wa ha no ya no le jwang. Sa hopola yo re le betse ka ga. What are the fifth or sixth about all? I'll take it to a labuma. It will never be taken by there. I will pity happy Granubabule Lore. We know why I be taking land that your how no ye time why it's a halan. Nekela botora ta go mona. Ka kere ke iso. Be ke go teng. Ke go le bitena ntate. Mar one day ka stopa go ya. Ga tsoga se fefo se seng sa motlholo. Sa re vuru. Hey ka kere ke a seba. Ke tlola ke tsile mo ke tlola mabitla. Wena ga. Ono bui ka ntho eleng ya kena ka tsebeng ono etsalang eo o sa hopola. Ono mpolele ka ntho eleng ya kena ka tsebeng mabitleng. Ntho eleng ya kena ka tsebeng mabitleng. Ya o ilebetse o ila bua ke sa le monnyane a re Ka khale. no le mkakang kre no le mkakang wena kana go Nsense ke le banyane. Aus Matsidiso wa bona ntwe bantho ba ntse ba ya badimo le bitla la ntate mogolo sekati Isaac o ya utlwa wena ntwe le go bona ha ya ho lona nakafika lapho ajwayele ukuya uyovakasha kwavuka isithukutsani kwavuka enye into isithukutsani seo sa momathisa ntwe ikena ka hara tsebe ke a hopola ya kena ka hara tsebe Kaya ka mahara tsebe e nngwe gape. Bobedi ba tsona. e pete hape kren Ga kere ke kgotleletsa ga kena e nngwe gape ka mahara tsebe e nngwe gape. Nna ke ne ke kopana le me le kwa me ya matsara. Jwale Granny, mwana wa abuti yao, what they are doing now, baya ba twasisa ka ledlozi la skati o ileng hore wena o ile le bitleng wa mathiswa ke setsokotsane se tswang mabitleng le bitleng leo. Baya ya ba yo mosugela hape. Ha ba tsebe hore ntate mogolo skati o ne a tsamaya kae le ha ile moruti o ne a etse eng ba ile ba mo etsa eng ba yo kopa thuso tshone ba sa etse re kopa thuso di thotseleng so moya wa ntate skati mogolo skati o hlophile
mo at ninga tsamaya teng bona ntlo ha e jwang bona batho ba setseng mo ba jwang ntlo ena o hana ntlo ena o thusitse ho na le dimpho tse leng meleko ungaphiwa indlu ungaphiwa imoto ungaphiwa impahla hande ufuwa libitla hande ufuwa moleko Are you with me? So nna hona jwale batho ba Davidton ba batlang moporo alitari ya moporo re tlo establish ntlo ena e tla ba letshala bophelo botseisa ba ntlo ye botlo fela aus ke bone le ha hao wa tshwana le mara ho beterenyana but bone menyako ina le dikoti ina le eng e tlo fela ntho eo I will not take money and help you. You will fight together with me. Because of motho ya rohakilweng tšhelete o kunika umuntu oqalekisiwe imali ukuziqalekisa bona ke rekile dikota ke ba file ba reka dikota ha ke fitla ha ke ba founela mabane batho ba taolo I will never ke neile ngwana wa hao last now ke le mole dikota wena o tsamaile ke re ke yentse ntwe ke file ngwana atla le yona so I cannot because I'll never leave any closer. I'll not do anything because you must want to see change below how. For things to change, you must be hungry for change. You must be passionate about change. Mistake ki yenseng kineke aela batho matlo. Ke ba rekela di grocery, ke reka diaparo, ke ba fa tšhelete o patala rent. I gave money to wrong people. People must give me money. I must shake their hands and bless them. For you to get things from me, you must do something for me. Anyway, na kwena go tsepang. Ntlo le ngwe na le steering, ina le motho wa yona. Wena kudala ungikhalela umalume wakho. Ene ngifuna ukuthi bayezo ngizo omunye akhuluma namla. Ukuthi ngumalume abantu bazoza abafuneni they must forget. Ungihloniphile ngomalume ngabe omunye ngabe wenze izinto but wathanda zilizo zilana. Ene uthe malume siza zangu uthi malume ngicela imali. Uthe sine problem spiritual la sidinga ukukhululwa ngoba lesene imkasikati siningi inkinga. Lezinto asebenzisile la guqe khona umkhulu wethu usibulele. Amen. Ubulayile ntate esikade. Baba ngibasebeleditse kidifundiswa kidi but I want to tell you you don't need matric, you don't need a diploma, you don't need a degree. Yes. To be somebody. Amen. You need Jesus. Kitoba la verse. Not degree, but he can say pastoral theology. It's Nangmun Lim, 1986. Isaiah 43 verse 19. See, I am doing a new thing. Now it springs up. For you do not perceive it. I'm making a way in the wilderness, stream in the wasteland. Kietatsila. Lifeleng. Tuamfan. Tuan mshimano.
Imana po zoba right mfana. He makes a way. Rivers in the desert. Karole watata phakathi kwe desert. La kungamili lutho emakatsi wakho thule. Utlaba right, toba right. Most nangmeti, most are meaning next. Le nna ke a tsoha. Amen. O ya tsoha. Nna ha ke atlela hore ke le thuse, ke tletse ho ithusa. Ke bolaya ntho eo ntate mogolo Isaac Sekati. Abu China o fiwe lebitso la Isaac Sekati o shwele le sebotho abuti waka. Abu China itse ha hlokahala. Re ra lwana kwa. Kile ka tshaba bula lekasi. Granny la Abu China. Kofosoras. Ka utlo re no man twe tlohlang mak ba tlo e bona. Ka laita di kerese tse khubedu tsanda ke di khuma di. Haribula ka Saturday ke bula itsa ribula. Ka bona ntshebe ka bona dite ka bona motho mong ka re no ha se yena o. Wa tsuhan twele ya Sekati. Sekati ole usili yaba yena ka re le box. China aya ho auswaka ko Cape Town. Auswaka zanga attendele zena zanga la attend. Aya are hey bayampata mole ke balehile. Ha ro balehile ne re setse le mang mole. And now sa ska ibua ku utlwa ka mfo wethu Monday are ke builele ausi are China o tlile mona are kile ko tswako. So abuti wa ka o balele molo o ilatla mo hona le ntho mo. Kredinek ane ke fitla mo ka la boraro ke utlwile ke rapella bo Eunice le bo Tetis mo hakba tsebe batho bao. But the Holy Spirit brought the names of my brother and sister who passed away. Hana kreni abuti Eunice abuti Tetis le aus Eunice nekele teng ha bane ba hlokahala bane ba tsona. Ma. Tetis le Eunice ne se ke tswe ba tshwele ke le teng. Batho ba hlokahetseng ke sa ba tsebe, their names came up here. Ko kamoreng ya Dorcas. Ko kamoreng ya Isaac. La mpulala le lona ba re hona le ditopo tse ding tse tlo tswang mo. Abu Donkeys le na o tsamaetse ka mo. La kusesigodlweni. So mangizela my sister ngizolwa nezinto zasesigodlweni. Nekusatsebe. Kalifu la ramkho la rangwane. Ke buile le bona ba. Kare ha o ka loka ntwe ha ba re haya ba tliste gobela. So dula gobela mo ba tshwerwe ke gobela mo. Ba tshwerwe ke sango. But bona after how long? Ba ile jwale bo gobela. Cousin wa lona never le lokolle. Ona sa tse akbatlo bua lebitso la hae obane. Ke mmotse ka re wa tseba re ntate mogolo Sekati. O ile wa etsalang le bitleng a re no ha ke tsebe ntho e kare yes. So le tlozi le o tlo ba thwasisang ka lona. So ntho tlo o thusang wena. Kwa moela Jesu. And you must be serious. Your life will never change. You must want to see change.
nna ke hanne hore ke be sebotho. Wena the way ko bonang ka teng, you are hungry. You are tired of this life. And Jesu bitsa batho ba kgathetseng. O re ke etsa tsela ka hare lewatle. O re, I know the thoughts and the plans I have for you. Plans to prosper you. Ngiyazi imicabango enginayo ngawe. God wants to prosper you. So na babamba di relative batla re ya o tsamaila yo re hlaza antshantlo ya ko ke Yesu mo. And I'm doing something about it. If you have nothing to do, shut up. I'm going to establish an altar. More. Ya resurrection. Ya tsoho. Ya ho tswa egepeta. And a grenade tlo rapela le yena. Ke tlotla hape mo la bobedi. Le ngutla. Ke tlo ba le Sunday re tlotlang ko yona. Aba o itse a batla patron. Matona le koteng a kwa tlo bua. So nna le lona, we are going to make a change. I will never put my furniture little dula le ona mo ka jwala. Tlo jiwa ke ditweba. Ausma tsidiso ditweba ha ke tla mo ke tlholele o kena ka ra ka mo re now I'm closing. But the next day ditweba tseo ha di sa leo. Ine se ditweba ine le batho. Ba thebutsweng ntlo ena ine le ntlo di thotsela. Bo bongata boloi bo etsalang. And jwale ke Ariel le ba batlang ho loya ba dlalla mo. But that has to change. Ke nna ko wena ke ausi ke mme. Hosane ke Thanksgiving ya life ya mme. Mtlotla mole. Kitse di tloholo. Ba lwana le bona. Hore ska ba di botho. Hoba nona le ditshila le bona tsene di ba latella. Re di lwantshitse. Ke tswa tronkong ka bona ba re ke ba kidnapping. Linda to bona sotlelo a shapelo a bona ko rona le ntwe latelang ditloholo tsa skati wena o tshwerwe ha kae atamela ke tsogangata le ka Sun City kalja ke na le once wa lona le nna go bua le nna ke a lwana ntho bjalo but ke putsa ke sa batla ka ntse ke mkgolo ntse ke tshwarwa se kena ke a tswa go jela no lucky because how sona le di case ngata ho sa tlatso amen wa hopola a ko bue ka ditweba tseleng ne di etsang ne di ngata tsona mara since tla fihle ka lona wena di teng ene gape mo gona ngwana go tsbanya go bona a maletse wa tla bohla ba rapela a boya di be le ditaba tse ba ga sa di bona bana ne di le kaka ene le tse kgolo tse nyane ha ba bontsha size le kgolo le tse nyane e fa bua ka tweba e kana ha se ditweba ntho o rengwe ne kena le ya buthen ya na ga kena dona
setlwaetse be ka pitla le yone ya pitla sona mmakatsa le magobala le lone ke iputsa gona go bola bjang ka go bala ko fatshe pele bona Bothemba o robala fatshe ha ona bethe ha ona next ha batle next a rutele le mo ke botho bona dikobo tsa robalang ka tsona re nke le bolelle ntweng ha re tloha mo ka koloing hwalla ngwana ka be ka ema in the middle of the ke batla le bontsha ntho tsa mo askati ka tima koloi ka re ke radio I had to move the car ka be ke re no Dorcas Isaac skat ke a o lokolla lona dintho tseo get out of my car ngwano atul ale ka hara bonnet so dintho tsene di senya le dikoloi tsaka before ke lwana le ba profeta le dingaka le ba bulelwa ke skati ke di covenants tsa skati ke latile and the next day kalabone hona le pleke mona ke number 4 le tla bona mona ha ke bula le puka le ne le mo ho le staff this people ba robalang ka le puka la ko tswa ko ka le ka mole ka re hi le ba ra rutlu ipunga I prayed it left today umzukulu wami okay ka kolweni ke umtlokhona come mfana Stolo sesaka Toba right lwana mfana ko toba right Hono wetsa nang ka je o robetse jwang ha betat no wetsa nang pelo ha ine shapa fast a hema kathata green pelo ine shapa fast a hema kathata na le hlo ana le di cramp ha ke re tsa malena a sa batle ka bua lena phone ka mnenga ka re kopa hore mo ke tlo mlatang tsa malena ke a kena sifahlo ne se ruruhile wa di bona ntho tsena tse latang ditloholo tsa skati ne ke tsa mali ntate Jones ke ha re fitla monero na le ngwana mo ne rom lap mas fika lapha ya wa bali le phuka la kotswako Halita le phuka lena la skati Kar maybe ke pleke ka kena garage Haker hona le phuka kantle ka bula menyako Ngavule minyanga open the doors ka kwala ka mo cheka mfana yaba ile hore after le phuka leo a gona ho hema hantle ke so mrapelle he managed to breathe. The face that was sullen went back. When she gave birth. Uhamba right yena because bam apply date kuthi 80s April uzo dead so sizamile kumfonela sangithola ifoni sibuza ukuthi seka 13 na because wabe kuseni as a person made a figure a dead so my firstborn ubuya kimi uthi hayi mama ngimtholile mina uthi akadate because bathi ibhedi igcwele so sibena lento ukuthi okay should uzodate the following day is9 since sigcina ukukhuluma naye lapho and then nge9 ekseni sithola icall esho ukuthi umama akeze uzanela ke correct abasho ukuthi akasekho emhlabeni but uzanela ke correct umama ahambe aye esibhedlela bakuyi mama asho ukuthi uzanela sekashonile umntwana ukhona yebo so mina at the point ngima ngibona ukuthi uthini mama ayikubhede ngala mina abo4 and then mangifike ngimthulisa sasembhedeni abakamisi from ngiyengabo ma5 but ngimthulisa le same bed la shonele khona abakamix from
I seen, I asked him, kanjani? Because they should know 7 ekuseni today. So ngale sikhathi wayesehle Ngokubani? no 5. And mama ekuseni ngabo umama uye ekuseni ngabo ma 9. Bamtshengisa yena same empedeni. Ngabo 5 ntambama. Akakayi ayisini abanga. Hayibo. Ulele same one day lapho. Usale lapho ngiyabuza ukuthi kanjani bathi hayi asikhona ukukhipha abantu bakhona because my visitors afika ngo4. So ahamba ngo6. Ngithi mara guys lo muntu lo ushone ngo7 ekuseni. Umama ufikela ngabo ma 9 umthola same la empedeni. Wani ngathanga mama aqeda ukumbona namkhipha. Namixa from preaching ayisisi ukuthi sabo umkhipha phambi kwabantu ngithi maka from 7 ekuseni leli la. Ngithola lapho so lasinika omunye sister ukuthi asikhaphe sise emntwaneni because umntwana uyaphila. Sesiye udinga leli khona umntwana sisilo uthi usister naye. Uthe yazi bathi usukumile kwawuhlwili. Like I understand the way play form la kusibelethe or ku private party ingithinte lento lengithi why bathi kumama phazi kwenzakaleni like bathi abazi nix because baze bambizela umphathi wesibhedlela and the same part wathi no asazi kwenzakaleni mama ngayi meka right so simane sambona nje simbone ngathi badizi because bathukhala ngesiyezi saza ngumhelp ukuthola kwakhe so ingidlile leyo because the sister makazothi kubuhlwili I think because umthole operation bavalele something phakathi kuye iyo lento yamhlawumbe ingubo or ibuye yakhuphuka yamvala and then leli liphumile ihlwili I think elinye limvalile elinye laphuma into emane yangihlangane so bathi bajonke into isikhatha so ngicine ukuthi should ngesikhathi sakhe I-point yami ukuthi kunama sudden deaths kunezinto ezenzakalayo nangu lo ngimsayivile namhlanje and ngilwa nalezi zinto zala because na yakhe yathusa like angikholwa ukuthi usambeli kahle ngimthandazela izolo ngibone ukuthi ubreather kabi and ngiyazi ukuthi uNkulunkulu is working on him let us pray. Kulo hambo engilithathayo ngifuna abantu mina abazothi inkosi ngifuna ukuvuka kulento ngifuna ukuphuma kule iqalekiso zasekhaya I want to break away from the generational curses. Bona mme waka uduthi na kwe ka Isrami. Krena ba Isrami. Krenu tsere skia sa olokolla ntho tsa skat kwena. Kren Okay, olokolla batho skat ke tsere kenna. Kweno ile ngwabona motho ole wa Islamus o apere ntho tse di tshila o bone kwena. Ke salore ke shebile O shebile ka matho le ga bula bonya kona ntse ke shebile le ga o kwala gape hey ai bulo bote guys ene ka jeno tlile hape heno o tlo lokolla bana ba Mathemba le ditlolo tsa Mathemba bona ha re tla mo tsileng e tlang mo ke yo ngwana ke tlo lata challenge mo ke tlo lata dikoloi mo ke tlo lata breakthrough mo bona krenu no uswa bona o yeme na kwe kae o bua ka kelelo phetaitseng because modimo na batle o tlemo o tshwere senotlolo ere ka senotlolo se ke se tshwereng bana ba Mathemba bana ba skadi ditlolo tsa skadi bana baka ditlolo tsaka ke a di lokolla ka lebitso la Jesu ke thea altare ya Jesu Kriste ya tsoho tlhophehong bothotseleng ntate Isaac sekadi moya wa hao re a o lokolla
ka lebitso la Jesu tseo di entseng mo tsamaileng teng re a di thuba ka madi a morena Jesu. Bana ba ka ba tsoa, ditšhelete tsa rona di atla, maphelo a rona ya atla, re a tsoa in Jesus name. Re tla tlotla hape re tlo tšhisa dintho tsa ditshila ka moretse go tla pentiwa, go tla ba le toilet, go tla ba le development. Kreni beha letsoho ausi Matshidiso, beha letsoho ngwana Mathemba, mo rapelle. Kita orang akan bicara masalah itu. Yo masih itu. Itu lebih banyak orang. Kalau bicara leceh seperti orang orang. Oh jatuh begitu. Baru kolu kan. Baru kolu. Ya baru kolu lah kasih. Kalau bicara masalah itu. Motho o ne re ro ya tsamaya, motho o ne re ro ya tsamaya o ya shwa e tlang le tlo re goodbye hanti no e ne le goodbye ya dintho tsa me. Na isali umpihlela ke maketsi ifela na isali umpihlela ke maketsi vela ai sali umpihlela ke maketsi fela ona isali umpihlela ke maketsi Omo au wamodimo kikweza ye kaka ekabao primolomo okaumu Kimaketsi fela wena isali umpihlela kimaketsi fela arere morena Jesu teua haskati ka lebitso la Jesu moya wa dithotsela, moya wa dithokolosi, moya wa dibatana, get out in the name of Jesus. Ka lebitso la Jesu Themba lokoloha ka lebitso la Jesu Themba skati lokoloha Somo donkeys Somo ka lebitso la Jesu Tate mogolo Isaac Sekati lebiteng la hao
Moporo wa fihla. Setlolo sa hao. Se amohetseng Jesu. Ya lokolla. Izinto othwele ngazo. Into tse rweleng ka tsona. Ntho tse ba o entseng tsona. Dokhasikati koko. Ka lebitso la Jesu. Bana ba ka ba lokolwa ka ra ditshila. Revival is getting free. Blessing is getting free. Faith is getting free. Obedience is getting free. In the name of Jesus. Ke ba ba lokolwa, ke ba ba etsa ditshila di atswa. Ke sa dikoloi tsa ka Satane. Ke sa ditšhelete tsa ka. I'm rising up. The chains of imprisonment, the chains of jail, they are broken in my life. Lord, in the name of Jesus. Kadi 27. Kadi 27 of July. Rea Court, Palm Ridge Court. DPP will offer a decision or why case ya private defense. My son Revival was kidnapped, locked in the Butler. We went there unarmed. Singapatanga load. When they were beating him, throwing him in there by the Malaza. Mrs. Malaza, the Deputy Principal Marshal, Webster family, Bomem Swafi, Bomem Puti, Bomem Chabalala. Incitement of violence was done, but they mobilized. That's what court. Court affiliate date the 5th September. Kadi 5th August. Court the dispute abana. The Children's Act clear. The surviving parent is the one, unless the court finds the surviving parent unfit. Mrs. Malaza champion to Zilkofe. I ran to the car because not only the Pangamo nere renovator. I've got 2 houses selling not too far from apart, 1 kilometer apart, 1.3, 1.4 kilometers apart. The Butler. There was a replica there, something that looks like a gun, which is not a gun. He had 10 years, so you don't need a license for that thing. Anyone can get it for self-defense. If I'm a spray guy, who go to Utusabantu, Nabakhlase. All what we did was to hand over the Pangao Revival Abule Azwemo. But they threw stones at us. All what I had to do was to just take a replica and shoot. The Firearm Control Act says, if you feel you're in danger, you can use a real firearm. Self-defense. If someone hona jwale nkamthola a rape umuntu amhlaba katipa, Kitweris can take a fireman and shoot that person, it's not a crime. Yes. So the NPA, the court said, must give reasons, because we're not finding any reasons why they shouldn't withdraw the charges. Banaban. The state organs were weaponized against Ndademo. So this spirit, I'm fighting it. Satan, you will never put me in jail.
I did the right thing by saving my children. So, Kati 27, reload the reasons. It's postponed for that. From there, Risako NDPP. Abantu abafuna ukwazi ngecase kaBabomporo ukuthi kwenzakale. Bare Moporo ukidnapile ukilo bona ntate moholo a kidnap abana ba hae. These spirits of poverty, they don't want to see me succeed. They are trying to destroy my reputation. But today, I'm breaking those things. And I must have for the make it swear hard. But Montoni ngawan tshwarisitsa withdraw. Nkabe ke le siyo hona jwale. Because ke na le pending case. Ha ona ntho ba sa etseng, but letsola Jehova ka hore ke yo resurrection. Satan nantiba hore ke ska lokolla skat. Re ke bua le lona bomme. Give your lives to Jesus. Bona mo ka dutse na kwe kae? Me wa ka ke ena jwale e metseng skat. Ausmatsidiso. Ufumane eng ka jeno auswa? Ifumane tukolo. Moeka o thabile o nkolofile. Wa di utlwa ntho tse kana tsono sa di tsebe? Ke a di utlwa ka jeno. No di tseba taba tse kana? Tsamodula. Ka pela tsamodula. Ona motho o nang pole. Lwana no re badimo ikare ba ka re thusa. Jwalo wa bona thuswa ke morena Jesu. Mamkhulu wa hao a moetse morena Jesu. Bona wa phela. Kelelo ya sebetsa. Ha ba tla toilet wa ya. Go shabile mabane o tsamaje ka mangone mathemba. But your life will change, my sister. Amen. Baba ring when out of us bottle. They must think again. Not you. I'm going to stand with you. I'm going to support you. We are going to stand liberated and liberate ourselves. Kitobina pinena as we close. Ering minango salamumpor. Mivokia hoyona kibinele mewaka. Mewaka, you're the best. Akhonotsa maeka kwa koloi atamele. Ntodi kana. Mary Maria. I love you, Mama. You are the best in the world. Ntodi kana. Mary Maria. Hey, Mama. I love you, Mama. You are the best in the world. I love you, Mama. Mary Maria. Dori, you are the best. You are the best. You are the best. You are the best. I love you, Mama. I love you, Mama. Mary Maria. Mary Doricana. You are the best. Come on, come. I love you, Mama. Mary Maria.
the best in the world. You are. You are the best. 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 We are here. We are celebrating. We are celebrating what God has done. Mewaka is alive. Kore mewaka na kreni usaletso utlolukisa ntho tsena. Uska siya bana ba hara mathata maka. Ne ba sa tsebe ntho tse kaofela. Ka jeno ba tseba. Ba tseba. Ke le rata le bua bana ba ka ba moya. Because Balatile, and tomorrow we celebrate our life here high. You will come again. Nale Lunar Toba, let us celebrate together, Banawak. We are going to change this house. We are going to change our lives. And anyone, your cars are breaking, your money is disappearing, the first day they are to be here. You go to your father's grave, they've digged it. You know, there are shadows in the house. There's a bad smell. Everything is falling apart. We are on this resurrection. We are on Exodus. We are getting out. You must know, Hore. We'll be back on Tuesday. We'll be back next Sunday. We are going to have a big service here. And Kito looks about those cases. Now, what we are going to do, Rito Bina, Rito Bonda te kukang stulo se sakreni. Mukukeng lisona aye mokoring. She's been sitting in the cold. Benango shala ngumpo. 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 Benango shala ngumpo.
Phela modala umbo. Ai. Ke fihlile gaskati. Ba re motsona kwa dibotho. Everything is falling apart. Ai. Abakhohlwe. Scat, 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 scat. Kau pita kontwako, ukibanga scat. Ele khadiboto di poverty. Forget it. Kaskati batsukile. Kaskati batsukile. Bare khasikati. Kotswako. Batsukile. The things that were falling apart. Mewaka, she was a child. Le furniture le maikon. She's 96. Kushuti le furniture yala, it's more than 90 years. But God, usebenzise moporo. Ndate mogolo Isaac Skati. Ya ile nga hlokala no ka sale monyane. Aya mabitleng, batswa setsukutsane le bitleng. Ntho ya kena tsebenye le motlwile mo akatsho. Ka mo ba thwasa ka motho o eleng sethotse. Me wa ka o dula di heatereng, but today she sat here the whole day. O tshware mmaka ke no tlamen ke no tshwareng ski ya ntodi. Uma mozele umpo ke ene le nga di bona. Your car is coming. Your house is coming. Your job is coming. Your health is coming. Your business is coming. Your breakthrough is coming. Your resurrection. It's okay. Join me on this chain. Reatsoga. Ditsila. Premature deaths. Ready, stop. May God come upon you, lead you and guide you with His Spirit. Modimo thuso ska ba tshisa. Sene me ska ti hlomphe ska itheola ngwanaka. Dignity to Madonna Street. I mean Tswako. Yeah, you're not Madonna, still fine. May God touch you. May the Lord touch your life and transform you in the name of Jesus. May the Lord touch your life and transform you in Jesus' name. May the Lord touch your life and transform you in Jesus' name. May the Lord touch your life and transform you in Jesus' name. May the Lord touch your life and transform you. May the Lord touch your life and what's working? Join me on this chain. Baba Ngohenu. Lungiseza ndade wa hao. Lungisela umamako. Lungisela ugogo wakho. Mawulungisekile. Ulungise impilo yakho. If some of you are your spiritual father, God has raised me to change your life. Change my life financially, materially, as I change your life spiritually. When you touch me,
You are touching yourself. Sunday. I'm here to stand also for my biological children. God is going to set them free. God is going to set your children free. Wana hawa tawa. Anale bana by 7 lebon tate by 2011. Omong hatse beloren tate wa ngwana ke man. But today God is going to change you. God is going to change your life. Allow me to lead you. God is resurrection. Book the laying of hands and the dinner. Ka Wednesdays, ka 12 to 3. Ka Sonntag, ka 9. Ka 9 o'clock to 1 o'clock. I lay hands on people. Visit me. Just come. Just come. Subscribe on my TikTok, on my Facebook. Thank you for watching. Let me pray for you. Put your hands on your phone. May God touch your life. May God change your life. May God transform you. Type amen. Let me pray for you. Unality generational curses. Allow me. What can you do? Come. WhatsApp me, inbox me, SMS me. South Africans. Abezizwe bavela all over bayaphumelela liqindezelwe umoya wobokhokho. Uqindezelwe izinto zakini. Ithi Nkosi Jesu. Ngiyazinikela kuwe. Lord Jesus, I give you my life. Ngiyonela uphilo bakho. Mhlatshwe kamali yahawo. Nifula hawo. Niyampilisa. Rato la hao. Niyansidisa. Madi yahawo. Amphulusa. I don't need any blood. I take your blood, Jesus. I follow that imubon. I learn from that imubon. Resurrection. I'm joining the journey of resurrection. I'm joining the journey of resurrection.